I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novi video na ovom kanalu i danas nastavljamo sa karijerom u FIFA 17 sa Juventusom. Došlo je do nekih malih problema što se tiče karijere. Dakle, ja sam bio snimio petu epizodu u kojoj smo igrali meč sa Cagliarijem, sa Palermom i sa Borussiom Mönchengladbach. Ali iz nekog razloga telefon nije htio da mi snima facecam, tako da nisam mogao ponovno da vraćam. Pa ćemo sad nastaviti samo ovdje poslije tih utakmica. Tako što se tiče njih, Cagliari smo pobedili sa 3-0, to smo simulirali, to je ono simulate. Protiv Palermo smo igrali, to smo dobili 3-1 i protiv Borussia Mönchengladbach smo pobedili 3-0. Što znači da nas u ovoj epizodi čekaju Empoli, dakle to igramo u gostima, Udinese kod kuće i Arsenal u Ligi šampiona. Zatim poslije tu imamo Milan, Sampdoria i Napoli, pa Monaco, znači tu već imamo malo zgusnut raspored, ali za sad je još malo lakši, tako da odigrat ćemo ovu utakmicu protiv Empolija, preskočit ćemo Udinese i odigrat ćemo protiv Arsenala. I kao što znamo, vratio nam se Higuain, tako da ćemo sada sredimo ovaj prvi sastav. Umjesto Mandžukića ulazi Higuain, Mandžukić ide na klupu. Dybala je tu, umjesto Bentancura i umjesto Cuadrada, koji još ovdje može da igra. Mislim da je to što se tiče prvog sastava. Dakle, tu su Riel, Laporte, Chiellini, Aleksandar, Rakitic, Khedira. Sad rekao sam za Rakitića da ga probamo na camp poziciji. Lik ima 65 sprint speed, ima dobar finishing, ima sve tu dobre stat za Kema, za tu neku napadača, ima dobar kurv, ima shot power dobar, znači vidimo da nije neki defanzivac, tako da ćemo i njega da probamo u nekom meču da igramo na cam poziciji, ali za sad će da ostane ovdje na CM ili CDM kako god. I sada se bacamo u utakmicu protiv Empolija. I evo nas tako na Europark stadionu protiv Empolija. Što se tiče našeg tima, izlazimo bez igravih izmjena, znači prvi sastav. Možda smo mogli i oni slabi da izvedemo, ali eto imamo tu neko prostor tako da možemo da radimo šta hoćemo. Što se tiče utakmice, vjerujem da bismo trebali ovo lako da dobijemo. I evo tabela, dakle Empoli je 17. Od 6 utakmica imaju 3 izgubljene, 2 nerešene i 1 pobjedu. Mi imamo, sad nisam tačno siguran, imamo 12 ili 16 pojena. Mislim da je ipak 12, nisam siguran, provjerit ćemo to poslije kad završimo utakmicu. Ali, da, evo ovdje i najbolji defensivni tim smo, dakle u 6 utakmica primili smo samo 2 gola. Tako da probat ćemo sad da zadržimo clean sheet, pa da vidimo šta će sve da bude iz ove utakmice. Ajmo sad Bernardeschi. Bernardeschi. Gdje sad? Da li ima offside-a? Nema ni faula nikakvog. Ovdje je dalje kod nas. Bernardeschi! Da li je moguće? Stativa i pravo golmana. Ovo je bila 100% šansa. Sada lopta za nas. Ne dugo, šta se ovo dešava. Dobra šansa, Pucciarelli. Pucciarelli, ljudi, gubimo 1-0, 40. minut. Ja ne verujem, imamo 100% šansu, pogodimo stativu. Oni iz nikakve situacije neke postignu pogodak i vode. Sad ne znam šta da radimo. I mislim da će sada ljudi svirati kraj prvog poluvremena sudija. Osim ako ne izborimo još jedan napad ovdje. Higuain, Rakitic, Bernardeschi. Mislim da nema ništa od ovoga više. Da. To je to, ljudi. Prvo poluvreme je gotovo. Gubimo 1-0. I ne znam da li ćemo napraviti neke izmjene sada.
U timu vidjet ćemo koga imamo na klupi, ja sam zaboravio. Bacit ćemo Markizija umjesto Khedire, možda napravimo tu neku prodornost u napadu. Jer je Khedira defanzivni tip, dok je Markizio napadački. Porte, idemo sad gore, Aleksandro. Jer ćemo na short pass, Douglas Costa. Bacuje. Evo to kod Rakitića. Ivan, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain, Ilpi pita ljudi 1-1. Sada je potrebno da damo još jedan gol da bismo vodili. Sad nam je potrebna samo čvrsta odbrana. Ovo nije to! 2-1. 5 minuta poslije datog gola primamo go. I znalo su da će El Kaduri kad tada postigne pogodak. Sada Aurier. Prolazi Aurier. Aurier, Bernardeschi, nema offside-a, 2-2. Federico Bernardeschi. Ima još šanse za preokret. Dobra šansa ovdje, Dybala. Dybala, Douglas Costa. Da li može da prođe unutra? Douglas Costa. Šansa, go! Idemo ljudi, 3-2. Preokrenuli smo rezultat. Claudio Markizio. Rekao sam da će da bude malo prodornije sa njim. I evo uspjeva nekako da umuva tu loptu u mrežu. I sada se samo branimo. Stavit ćemo unutra defensive. I stavit ćemo na possession. I to je to. Kraj utakmice. Pobjeda od 3-2. Mnogo zanimljive utakmice. Dakle, gubili smo 1-0, pa 1-1 bilo, pa 2-1 za njih, pa 2-2, pa 3-2 za nas na kraju. Ostaju oni na 17. mjestu ili možda malo niže. Mi ostajemo na vrhu. Dakle, golovi Pucciarelli, Higuain, El Kaduri, Bernardeschi i Markizio. I sada idemo na sljedeću utakmicu. Što se tiče ovog meča protiv Udineza, izvešćemo slabiji tim, to je drugi tim. I samo moram ovdje da sredim nešto, izbacit ćemo Bernardeschi jer on igra u prvom timu. Tu će da uđe Cuadrado i mislim da tu više nema nikakvih problema osim Alexa Sandra, tako da izlazimo u ovom sastavu i nadamo se pobjedi protiv Udinezea. Inače sad ćete da vidite i tabelu. Dakle, mi smo prvi sa 19 bodova, onda iza nas Milan sa 14, Lazio sa 13, Cagliari također, Inter sa 12 i Bologna sa 11. Dakle, za sada smo ubedljivo prvi. Treba će nekih 3 utakmice da mi sve izgubimo, da oni pobede, da bismo pali sa prve pozicije. I ovdje igramo nerešeno. Aleksandro i De Paul postižu golove. I ovako izgleda Liga šampiona posle 2 odigrana gola. Dakle, mi smo prvi, Arsenal drugi. Sa istim brojem bodova posle tu Monaco i Borussia Mönchengladbach. Sad igramo protiv Arsenala i ako izgubimo padamo na drugo mjesto, ako pobedimo ostajemo na prvom. I moj skin je sada 66 rejtovan. Ovo sam office da vidimo šta imamo. Player injured, nisam stigao ko je. Stavit ćemo prvi na ove naše. Markizio se zahvalio što je igrao u prošlom meču. I sada se bacimo na utakmicu protiv Arsenala. Neko sam se vratio sa povrede, Miralem Pjanić. I mislim da neće biti spreman za ovu utakmicu. Sad ćemo to da vidimo. Samo da stavimo ovaj prvi sastav. Ovako. Pa ćemo sada sredimo. Dakle, Barzalje će da tu zameni Rogani. Pjanić će da uđe sa klupe kasnije.
ovdje umjesto Pjace. I da, to je to. Igrat ćemo u ovom sastavu ovu utakmicu protiv Arsenala. Biće malo teža utakmica. Opet je to Arsenal, Premier Liga. Imaju tu nekih novih igrača. Sad ćemo da vidimo njihov tim uskoro. Tako da, ajmo na utakmicu. I evo nas na Juventus stadijumu, ili ti Allianz stadijumu. Dakle, sad ćemo da vidimo tim Arsenala. Igramo kod kuće, tako da bismo trebali da imamo neku prednost što se tiče utakmice i navijanja navijača i svega. Evo, dakle, njihovog tima Ospina na golu, dakle, nema Čeha, Monreal, Koscielny, Mustafi, Bellerin, Coquelin, Xhaka, Welbeck levo, Volgo desno, Cazorla u sredini iza Sancheza. Dakle, solidna ekipica, nema im Lacazette tu, dakle, iz nekog razloga ili su slabiji malo koliko mi se čini. Znamo da imaju Lacazette, kako god, nisam siguran kako se tačno kaže. I imaju tu još nekih igrača, Oxlade-Chamberlain, njega nisam prebacio još u Liverpool, ali dobro, sada već pritisk Arsenala ovdje, koji je ovo Bellerin, sada Bellerin, dobra odbrana, igrat ćemo short pass ovdje, probat ćemo neki prodor sa Douglasom Costom, dobijemo još jedan korner, pokušat ću ponovo na istu foru da probam da probijem ovdje, Costa sad ubacuje, ne znam ko je skočio, Higuain, i šta se ovdje desilo, da li je penal? Da, igrao je rukom, ja mislim, Laurent Koscielny, i ovo je šansa za vođstvo u 17. minutu, kojem nablje penalti 86 Dybala će i da šutira. Idemo u gornji levi, jedan stater, da li je moguće gledaj to, još jedan penal, da li je ovo moguće, prvi put ovo vidim, u minut 2 penala. Dakle, odbrani golman stativa, odbije se lopta, krene naš igrač po loptu i sada pogađa Paulo Dybala, prvi put ovo vidim. Znači, pogađamo, branio Spina, pogađa stativu, odbija se lopta Dybala, kreće ka lopti, uklizava Bellerin, pravi drugi penal i sad Dybala ne maši i od 19. minuta vodimo 1-0. Ima li kontra ovdje? Douglas Costa, Higuain, Douglas Costa, ajde bar uđi ovdje. Dybala, pravi prekršaj ovdje, Coquelin i neću još da pravim, mislim da ubacim Pjanića, a šutirat će Dybala i ovo je sada šansa za 2-0 iz slobodnog udarca. Coquelin pravi faul ovdje nad Dybalom i neće Costa da šutira, šutirat će Paulo Dybala, još imaju nizak živi zid, da li možemo da ubacimo, ipak malo manji kurv je sad imao pravo u spinu, iako su imali baš nizak zid, ali ljudi, to je to, kraj prvog poluvremena, vodimo 1-0 iz nemoguće situacije, 2 penala za redom, Paulo Dybala. I sad ćemo da pravimo par izmena, izbacit ćemo Higuaina, ući će Dybala ide gore, Higuain izlazi umjesto Pjanića i Pjanić se zamenjuje sa Rakitićem, dakle Rakitic će da igra na kem poziciji, što smo rekli da ćemo da ga probamo, pa da vidimo koliko će da nam pomogne tu. Evo to sad kod Bellerina, kod ne. Izbori se za tu loptu, Berna.
Ne. 1-1, 71. minut. Dani Welbeck postiže gol. I sada je nerešeno. Pa Dybala. Seče Dybala ovdje. Dybala! Pa ovo Dybalala joja. 2-1, 86. minut. Kakva lopta ovdje Dybala. Dvojicu je zavrteo. Pored golmana. Od stative. Paulo Dybala, drugi gol na meču. Sada idemo na defensiv. Lopta kod Buffona. I to je to, ljudi, kraj ovog meča. Pobjedo 2-1. Paulo Dybala 2 puta za njih, Dani Welbeck. I nemoguća situacija je bila ponovljam kod prvog gola. 2 penala za redom, ja ne verujem, ljudi. Dakle, ovo je bila zadnja utakmica za danas. Prvi smo još na tabeli i u ligi i u Ligi šampiona. Sljedeći meč protiv Milana u gostima, dakle na San Siru, posle čega Sampdoria i Napoli kod kuće. To bi bilo to, ljudi, do ove epizode. Nadam se da ste uživjeli. Ako jeste, ostavite like, komentar i neki subscribe. I naravno zapratite me na Instagramu. I naravno što još, postavit ću vam gore onaj kao poll. Dakle, da li da igramo Rakitića na Kemu ili na CM-u. Dakle, ako bi igrao na Kemu, onda bi igrao u drugoj postavi. Ili tako nešto, ili ćemo da izmislimo da igramo 4-1-2-1-2, pa onda u napadu Dybala i Higuain, pa iza njih Rakitić. Dakle, birajte da li ćete igra na Kemu ili da igra na ovoj CDM poziciji. A do tada, ljudi, mi se vidimo. Pozdrav!